voi hnih April ni som hnih le pathum sang hnih le som hnih pahnih ania tukin zinga Vairengte Aw chanchin buina tualchhung chanchin tarlan te kanan chhuak le don ani Sumo chesual Vairengte le scholarship in car service Vairengte Sumo punga ka khal chu nimin jing dar ko le dar som in car vel khan seha pui kon chaka Lirthei dang atlan pel tur chu chesualin tuilon kora atla a vane thlak takin hliamna nei anom lo thung ani Sumo hian ama a kal truck le pel atum lai hian truck hian kong sir lam aron nek le awangin Sumo hi kora hian atlata ni in kan thudon na chuan a soibok he che sun ta thleng chungchangah hian Sumo nei tu te le truck nei tu te hian in biak na nein anin rem ni in thu kan dong bok fair tender le Alto insu nizandar le achan ve borvel khan zalen veng kona Vairengte fair tender kangthel motor le Alto pulal from kima IR police te khal chu anin suwa fair tender hi kong thar venga Kawnpui nal phu fai zo ron chhoni in Alto hi chhuk zonga kal ania zalen veng kon pi kelal pari in kot Kawnpuya in tok sualin fair tender ke ma Alto hian awasua Alto hi a chenuala adar thleng ke in a hmakeding lam atom pheya a ke a chebok ani heti lai hian fair tender ero engma a chelo ni in alang nizan khan police tenen in bia in malak dan tur soi ho ani a Lirthei chesualna wanga Lirthei tangkhang engemaw za omte po kaltlang tir ngal anni PHE admit ni som hnih thali sang hnih som hnih pahnih zana kabugan sa chesualna hliam tur zok pulal lom chhunga state veng chu ni som hnih le pakhat thali sang hnih le som hnih pahnih khan Silchar medical college atangin in lama inen kol turin aron chhuaka nimin lam khan anom saklo awangin chanu lam khan Vairengte PHE phut phei ani a damdoi ina hian doctor ten anlo admita enkol mek ani Silchar atanga anon chhuak chan ber chu anhar satwang ni in kan thudon na chuan a soibok MLA Fund nimin khan Vairengte Higher Secondary School Managing Board hruai tu te chuan MLA Fund cheng noi nga andon atangin first installment a cheng noi thum sing sari sanga chu DC office scholarship atangin an la chuaka he poisa mang hian classroom tour an sak chun zom hal don ni in kan thudon na chuan a soi Hnatlang thulh nimin lama NSS unit Vairengte Higher Secondary School 10 aitlanga an hoarding siam sa thom that Hnatlang nei an tum chu khuai na bumro awangin an thul ani Faina chungchangah thuchhuah siam nimin khan scholarship district disaster management authority chairman scholarship DC ni bok chuan scholarship district chung mi puite zom tur thuchhuah siamin bolhlo le tuichepei fim khurlo awanga chiat na sang sang thleng thei pumpel ani theinan thuchhuah siamin thuchuaina tarlan danin ro asura tuya luandar mai lo nan in nei tu ten mumal takin tuidon an siam ngei tur ani atia hotel le restaurant nei tu ten tuichepei na mumal tak an siam tur ani ti te bolhlo le hnom nokte apai na tura siama chau pei thin tur ani ti te tuihok luan kor side drain a tuihok luang tur dal thei zongin engma pei lo tur ani fai tak le thataka tuilon kor von tur ani ti te kan ran hul te thli tuichhia le ek uluk taka ti fai thin tur ani a midang te ta na nok saklowa ran hul tur ani ti te tuichelon na mumal lo hian lei ati hnipa leimin le chhiat rup na dang athlen thei awangin kan tuichepei dan fim khur tur ani ti te chung tin ten tuichepei na mumal taka siam tur ani ti le mihring hrisel na atan hlom le chhiat rup na thleng thei thil chu seng hoi wat zel tur ani ti te thuchhuah chuan tarlan ani a heng thuchhuah te hi village council tin te chu mani huam chunga theu mala turin a hriat tir bok ani he thuchhuah hi zomlo anom chuan Disaster Management Act 2005 manga
krem an ni tur thu atar lang tel bok police report nimin khan FIR thelu om lova tangkol lai an nei lo bok ani tuichhuah dan tur nimin lama ru asuna sat awangin PHE lam chuan tui an pam theilo thu soin hei wang hian tuichhuah dan tur an soilok thei ri lo ni in thu kan dong voin vairengte khochin khualum lai berin degree celsius somthum le pakhat ni tura ngai ani a khua vo lai berin degree celsius somni le pakhat ani ang voin chun lampang hian chu mu tur amin khua po aduai tura rin ani a zan lama po hian chu mu tur omang ni chhuah hun hi zingdar ri le min somnga pakhat ani a nitlak hun hi zingdar nga le min somli pali ani khati zong kha tualchhung chanchin ani ta a heti la hianin Kawnpuia PHE Sub Division hon thar chungchang han puang tel ve ange Kawnpuia PHE Watsan Sub Division thar hon anita Tuirial Assembly Constituency Bial2 pu kelal dong liana MLA Vice Chairman Commerce and Industry Development Board ni bok chuan nimin khan Watsan Sub Division Office Kawnpuia ahong Tuirial Bial2 MLA pu kelal dong liana chuan NGO le khotlangin hun rei tak an lo nga to Watsan Sub Division Office Kawnpui hon anita chu lom om ati thu asoya mipui hriselna atana tuithiang hlim nei na konga manro tangkai tak ani nge abei sei thu asoye mihring dam khochuana na trul zual masaber zinga mi chu tuithiang hlim ani thu soin PHE department na thoktu te kuta mipui hriselna ain nga thui hle thu atar langa heng mo phuna lian tak hi thei top chua len chuak zel turin a fui bok ani tuirial Bial2 MLA chuan ram siam thaturin 2 point mani omna na thona hmuna theu lom tak le rongbol na thinlung puchunga dikle rin om taka na tho apoi mo hle ani atia ti tak zet na le mason du na nen sarkar na thokte chuan mi puitan rong an bol atul thu asoye Engineer Hnatlang siam liana Senior Executive Engineer PHE D Scholarship Watsan Division chuan Office honna hun hi akai hruaya Kawnpui Watsan Sub Division chu Scholarship District Sunga Sub Division upaber Scholarship Rural Watsan Sub Division ni thin chu aming thlaka Office bo Kawnpuia son tak ani thu asoye Kawnpui Watsan Sub Division hian khosom hni panhni Kawnpui Bualpui Thingdol Sethron Khamrang Mualkhang Hortoki Zanlon Serkhan Lungdai Lungmuat Not Chaltlang Nisapui Bukpui Not Hlim En Thingthel Mualvum New Khamrang Nazareth Sentlang Rastali Dilzaute ahuamdon ani Kawnpui Watsan Sub Division Office le SDO quarter te hi kumsang ni le somporiat khan sak ani to a kar le thotan ni atang khian office hi luatan ngal ani dona engineer la lompuya sothli chu sub divisional officer masaberin omdon ani office honna in khoma hian P Rebecca Laldin moi Rasel SDO civil Kawnpui Scholarship Watsan Division hoya PHE D officer le thok tu sang sang te Kawnpui khochunga village council le NGO sang sang hruai tu te an tel ani